Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. dersimizi gerçekleştireceğiz. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Şehroz. Bugün 19 Nisan 2020. بله دوستان عزیز خوش آمدید به درس هشتم. امروز 19 اپریل سال 2020. خب درسی گذشته یک بار چیو کرده بودیم اون رو به خاطر بیاریم. چغول اکی گفتنی چیزها بودن، یعنی شخص های برای کلمه های یکتا و بسیار و چیزهای نزدیک و دور رو گذاشته بودیم. خب این روز دوام میگیم. خب مشق 5 اومده بودیم. در مشق 5 میگوید که aşağıdaki kelimeleri çoğul yapalım. Yani kelimeyi در زیر بوده را شکل بسیاری اش را میکنیم. çoğul. خب دفتر، دفتر، دفترler. خیلی خوب قلم رو میگیرم. خب قلم من بیجا شد. قلم رو گرفتم. خب دفترler. حتی رنگش رو عوض کنم. در اینجا فکرم نه این نبود. کنسل. رنگی نه. خب رنگی سرخ را انتخاب کردم. خب دفترler. elbise. elbiseler. رنگی عوض نشد. خب بانکا. دوستان عزیز گفتم خیلی که در اینجا اگر ای در این بالا در درسی گذشته گفته بودم بعضی کلمه ها هستن اگر ا او او اینها بیاین لر قوش میکردیم برای شکل جمعش. اگر ای او و او باید لر قوش میکردیم. خب در اینجا خیلی که نمونه دفتر اومد چی را قوش کردیم؟ لر. elbise, elbiseler yani defter, defter. خودمون دفتر میگیم تترات. elbise yani libos, libos, libos ho. banka, bankalar. در اینجا لر قوش میکنیم. خب bilet, banka خودمون bank میگیم. خب bilet, biletler doğru. biletler. erkek yani bilet گفتن گپ. erkek mart, mart ها. چی خیلی میگیم؟ مرد ها. در ترکی باشد erkekler. خب öğrenci، öğrenci، öğrenciler. خب sorun، sorun، sorunlar. problem، problem ها. sorunlar. اینجا az. büro، 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 bürolar، bürolar. yani büro ofis گفتن گپ. ev، evler. خب film، filmler. balık olmad در اینجا چی میبودیم؟ balıklar. mohi، mohi ها. ev خانه. film kino yani film. balık، balıklar. balık mohi. eczane، eczaneler. خب eczane، eczaneler. eczane yani apteka. oda komnata. oda yani batocki. komnata خانه. oda. خب komnata. odalar. ekmek yani non. non ha. non ha. ekmekler. bulaşık yani pasuda. bulaşıklar. bulaşıklar. çıkargenler harfi çizi sadanoki oxiranش میگن. kahve، kahveler. خب اینجا یعنی park، parklar. otel، oteller. خب numara، numaralar. sandalye yani stul. sandalyeler. خب دوستان عزیز دیده چه کنید. بعد در اینجا بعضی کلمه ها بود اونها رو فراموش نمیکنیم. اگر اون کلمه ها گفتن کلمه های استثنایی هستند خب کجا شدن؟ اینها ساعتler، roller، havalar، حالler. اگر این کلمه ها آیند این کلمه ها شکل جمع هاشون نیست چونین است. یعنی son heceleri a o u olmad. bazı yabancı kelimeler ler yani هم حرفای a o u رو میگیرن. خیلی در این بالا دیدیم a o u برای کلمه های جا شد
در اینجا آ او لر میگریف. بعضی کلمه های استثنایی هست گفتم با مثل همین کلمه ها اگر این کلمه ها اوین لر قوش کرده میشود. خب میگذاریم به مشق نوبتی. سورو اک یعنی سورو سوال، اک یعنی او مثال چخل هستی در اونجا یک اک هست یعنی یک پیونده که سوالی گویم به خود ما. یعنی مثال میگیم چخل هستی و چطور هستی، چی یعنی چی خود یک نامی تو چی در آنجا یک اک میشود، اون چی یعنی چی کلمه سوالی گویم. yes no question. خب سورو اکی آ هنگامی که اگر کلمه با آ و ا تمام شد سورو اکی یعنی م. مثال adın، مثال adın ne، نامت چی مثال. نه این نشد. خب bugün geleceğin mi، bugün gelecek misin، اون هم نه. خب در اینجا یک کلمه گویم. خب در مشق نوبتی میبینیم. خب اگر دوستان عزیز آ و او اومد م قوش کرده میشد، ا و ای اومد می، او اومد مو، و اومد م. خب اینها رو در مشق نوبتی خوبتر میفهمید. سورو چخیل پرسیده میشد. مثال geldi mi، bak yok ne gel. خب باز دیگر یک بار دیگه بخشش میپرسم geldi mi این میآید. خیلی نه گفتم اگر صدانا که اخیران ای و ای اومد چی میآمد می. خب در اینجا ای اومد geldi mi gördün mü یک بار دیگه görmek yani دیدن، gelmek اومدن. gördün ne çi olmaz salonu o olmaz çi olmaz mü gördün mü اینها کلمه های سوالی هستند. gördün mü. خب جواب evet gördüm veya evet geldi. دوستان چه که میبینید درس ها پیش رفته است دوستان، باید تکرار کنین، کلمه ها رو از یاد کنین. خب evet geldi yani soru سوال. geldi mi yani اومد mi yani چی میگم evet بله اومد. خب hayır gelmedi هم خیلی hayır gelmedi. خب devam edeyim. Örnek çi بود misal. Bu dolap mı? Yok ne? A. Sadana ki bakılan dolap mı? A olma çi mi? Mı. خب bu dolap mı? Yani این şifoner hast. Evet dolap. Bale dolap. Bu masa mı? Sağol dodas. Bu masa mı? این masa است. Yani این masa چی بود؟ میز. yani جایی که میزی افخوری و میزی تامخوری و میزی برای دستور کنی. این میز است؟ نه این میز نیست. هم خیلی نه. این چیز است، این koltuk است yani این کریسلو. خب bu masa mı? Hayır. Ne? Bu masa değil veya masa değil. Hayır. Ne? In masa ne? Hayır. Koltuk. Bu nedir? Bu koltuktur. هم خیلی نه. خب devam edeyim. Bunlar köpek mi? اینها سگ‌ها هستند. Evet köpek. doğru هم خیلی نه. اگر اینا چیزن اینها سگ‌ها هستند. خب devam edeyim. خب چخیلی دیده دوستان عزیز جمله های سوالی رو علاقه گذاشتیم. در جمله های سوالی گفتیم چیزها می آمدن سورو اک ها یعنی اینها اک یعنی پیونده های سوالی گوییم. چی به دستن اینا؟ م می مو م. این و هنگامی معاشرت با یگان شخص شما این 4 پیونده که سوالی را در کلمه ها استفاده خواهید کرد. برای اینها را دانستن باید کلمه‌ای که شما سوال دادن میخواهید باید آخران صدانکش به کدام از این حرف ها تمام شد آن را باید بدانید. خب دوستان عزیز devam edeyim. Aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayınız. Tamamlayalım. Aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım. Yani cümleهای در پایان بودگی را به مثل در مشق بودگی تمام کنیم، اجرا میکنیم. خب bu öğrenci mi؟ چخل öğrenci mi؟ خیلی نه.
جوابش دادم. خوب این دانشجو هست. Evet öğrenci. Evet öğrenci yani bale talebe هست میگیم دانشجو هست. خوب evet öğrenci talebe. Hayır öğrenci değil. Hayır öğrenci değil. Yani ne? Yani pozitif ve negatif cümle ها ساخته استفاده است. یعنی جمله های مثبت و منفی. Evet اومد یعنی اگر سوال درست جواب داشته باشد evet yani bale. اگر ne باشد öğrenci نباشد و دانشجو نباشد یکان چیز دیگه باشد hayır bu öğrenci değil. Öğrenci değil. خب bu sınıf mı? چی میاد؟ م. چرا که در اینجا ا تمام شد. در بالا گفتم اگر ا آید چی میاد؟ م. خب bu sınıf mı? Bu sınıf mı? Evet bu sınıf. Evet bu sınıf veya evet sınıf. Sınıf. Hayır bu sınıf değil. Hayır değil گفتم میتونه. Hayır sınıf değil veya hayır değil. خیلی İstanbul kalabalık mı? Yani İstanbul serodamaz. Kalabalık evet mı? Hamşelle kalabalık mı? Hayır veya evet İstanbul kalabalık. Evet kalabalık. Hop. Kalabalık. در این یگان چیز دیگه نیست. با این خیلی مشکل است نوشتن. خب hayır İstanbul kalabalık değil. خیلی evet ve hayır. خب bunlar yüzük mü? Bunlar yüzük. Tamam şut. Omad çim omad. خب در اینجا نه omad mü. Evet bunlar yüzük mü? خب bunlar yüzük mü? Evet yüzük. Hayır yüzük değil. خب o postacı mı? Yani o şahsı ki posta رو میبرن. O postacı mı? هم خیلی postacı mı? Evet o postacı ve hayır o postacı değil. Ev temiz. Temiz iyi katı tamam şut. Şimdi ev temiz mi? Evet ev temiz ve hayır ev temiz değil. خوب در اینجا مشق هفتم رو نگاه میکنیم. Aşağıdaki cevaplara uygun sorular yazınız. میگه که در سوالهایی که جواب داده شدن با آنها مناسب جمله ها سازید. خب evet bu sandalye. soru چطور باید باشد؟ بله این masa است. yani stol است. خب چی میگه ما؟ bu sandalye mi? Bu sandalye mi? خیلی bu sandalye mi? Evet bu sandalye. در اینجا چی پرسید؟ bu köpek mi? Bu köpek mi? Hayır köpek değil. Yani soru sordu است. bu köpek mi? Yani o sag است. Köpek mi? Hayır köpek değil. در اینجا چی است؟ Evet şu sözlük. Şu yani diğer çizgiler درست کرده این translate هست yani این و کتابی ترجمانی translate. خب این bu şu yani şu. چرا şu? چرا که جواب رو بینید şu گفته است. şu sözlük mü? Sözlük mü? Evet şu sözlük. Gözlük ne demek? Gözlük açki. Hayır o gözlük değil. Saval çıkarmaya şevet. O sözlük. Pardon gözlük. Gözlük mü? Xələ gözlük çıxarkən gözlük olmaz. Öməyət, möməyət. Sözlük olmaz da möməyət. olmaz, i olmaz. Sandalye olmaz, mi olmaz. خیلی خوب دوستان عزیز مشق 7 چنین است. burası neresi? خوب این رو به درس آینده مونیم. یعنی درباره جایها حتی این اول درش سر کنیم بعد مشق 8 رو در درس آینده اجرا خواهیم کرد.
خب burası neresi؟ هنگامی شما اومده گفتیم به استانبول در آن چی میگید؟ اگر گم شده چی میگید به اون شخص؟ میگید burası neresi؟ یعنی اینجا کجاست؟ burası neresi? Where is this place؟ یعنی bu yer neresi؟ و یا burası neresi؟ گفته شما از اون شخص در جایی که موجود است معلومات گرفته میتونید براش. burası neresi؟ burası ev. اینجا خانه است. شورست یعنی یک جا رو با چلیکتون نشان میده. مثلا گویم در پیش مسجد سلطان احمد هستید چی میگید؟ شورası neresi؟ شما نمیدونید. و پیش یک باغ هسته در اونجا میپرسید şurası neresi؟ چی میگید؟ şurası bahçe. اونجا باغ است. orası neresi؟ یعنی کمی از şurası نزدیکتر orası گفتنی گپ. مثال من با شما درباره یک جا گپ میزنم شما به من چی میگید؟ orası neresi؟ نمیدونید کجا است. orası neresi؟ من چی میگم؟ orası sokak yani اونجا کوچه است. burası Ankara mı؟ خیلی دید akti tamam شد mı olmadı. burası Ankara mı? Evet burası Ankara. Hayır burası Ankara değil. Pozitif negatif. Şurası İzmir mi? İzmir ve Ankara namهای شهر هستند. şurası İzmir mi? اینجا İzmir هست. Evet şurası İzmir. ما مثلا گفتم در خریطه یک جا رو نشون میدید میگید şurası İzmir mi? من چی میگم؟ hayır burası veya şurası Bursa. Hayır Bursa. Yani اینجا İzmir نه اینجا Bursa است. خب درسی هشتم رو با فکرم ویدیو خوب تمام کنیم بعد درسی اینو tamam مشق هشتم رو tamam کنیم. خب aşağıdaki resimlere bakalım. خب bakmak neydi? Bakmak yani نگاه کردن. خب چی میگه؟ رسم‌های در پایان بودگی رو نگاه کنید و eser yani اثرها را tahmin edelim. Tahmin yani tahmin کردن. Tahmin etmek yani tahmin کردن. Edelim yani چی؟ tahmin کنیم. اثرها را نگاه کرده و تخمین کنیم. burası Ayasofya. این چی است؟ یک موزه کلانترین در شهر استانبول است. خب Ayasofya این پیشتر مسجد بود الحال چی است؟ یک موزه هست. خب burası Ayasofya. Burası büyük ve çok güzel. اینجا Ayasofya هست و اینجا کلان و خیلی زیبا هست. güzel زیبا. büyük کلان çok خیلی زیبا. خب burası Eyfel. خیلی اینجا کجاست؟ پاریس. خب burası Paris. اینجا پاریس است. پاریس. burası Paris. چی میگم درباره پاریس؟ پاریس çok güzel و Eyfel این kule Eyfel هست. Eyfel çok güzel. Çok خوب. Güzel. Burası Londra. London. Yani burası Londra میگم. Londra. خب burası Londra. Londra çok güzel. Yani değil mi? Çok güzel. Aynen. Çok güzel köprü diyelim. Buraya ince köprü has. Most has. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel köprü. Ya, çok güzel köprü. Ho, burası neresi? İnce güzel. Egipt. Yani Mısır. Burası Mısır. Egipt yani bu Türkiye Mısır. Mısır çok tarihi bir şehir. Mısır یک memleketi خیلی tarihi است. خیلی واقعا ki Mısır kölesi. Mısır kalesi. Kale yani اینا کاله های مصر هستند. مصر kalesi. خب دوستان عزیز خیلی دیدید امروز علیه کلمه های اک های یعنی پیوندک های سوالی گذاشتیم. خب برای بیان که سوال دادنتون باید این کلمه ها رو دانن و کلمه ای که شما در بالش سوال دادن میخواین باید آن رو دانن با کدام از این حرف ها تمام می شود. خب در اینجا کلمه ها از یاد کردیم. خب مصر، دولاب، köpek. خب در اینجا کلمه ها بودن. این کلمه ها رو لطفاً شما گرفته در دفترتون در اینجا نویسین و از یاد کنین که هر درس کلمه های زیادتر جمع شده است. برای همین
خب کلمه ها رو باید بدانین. خب dinleme ve yazma. خب در درس آینده خواهیم devam داد. درس نهم. خب خداوند نگهبانتون باشد. İyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bugün neydi dedik? İmruz çandım az guftem. İmruz bugün 19 hangi ay? Avvali ders guftem. 19 Nisan yani April 2020. خب رقم‌ها رو به فکرم تا حال نگذاشتم. خب kendinize çok iyi bakın. خودتان را بسیار خوب نگه دارید. Görüşmek üzere. خب خیر.